o ka re boela mo tseleng ya go leka go ba madi go a godisa mo go tshwanetseng ne re le ga go 70.2 billion the latest number ne re na lone mme re tshologelo ke gore e gole go heta ho o tla le mo gore a government ela gongwe a ka rediwa go bo 18.6 billion go ne ka July a e leng sabe sa ga government mo go 70.2 billion yo so wa bona gore madi ka bontsi ke a mo re bitsa third parties ka tswa di-pension fund jalo ba ba beeleditseng ko ntle. Dikgang tsa Botswana Television tsa nako a bongwe di gasa go tswa toropokgolo Gaborone nna ke Joy Mothibi a re simolola ka go leba ditlhogo. Balemi ba 95,000 ba ikwadisetsa lenaneo la temoletlotlo. Bana ba dikolo ba rotloediwa go ikgapha mo ditageng. Faros Branch a feditse ko maemong a bone mo legatong la bone la Dakar Rally. Motswana wetsong ka mogele. Tona wa temothuo Rre Fidelis Molao a re rentswa lenaneo la temoletlotlo le ne la amiwa ke dikgwetlho jaaka dipula tse di netseng moragong le go simolola thari ga lenaneo go botlhokwa gore balemi ba seka ba itlhoboga mme ba itsolopanye go lema. Go ya ka tona go solofetswe gore balemi ba le 105,000 ba kole lenaneo le mo nakong eno go se go ikwadisitse ba le 95,000 mme lephata le sena pelaelo ya gore lenaneo le tla ngoka palo eo mo nakong e sa fediseng pelo. Re simolotse ka nako e re simolotseng ka yone re tshwanetse re amogela gore re nile lata ka mabaka a neng a le teng. Re tshwanetse re amogela gape gore le dipula hela paka eno ya temo dipula di botsana di simolotse lata sone seo le sone se amile go tsamaisiwa ga lenaneo le kamogelo ya lone ko Batswaneng mme ga re a tshwanela go phutha mabogo re be re itlhoboga re mo nakong ya gore kana go a ikwadisiwa mo maranyaneng mme ne re sologetse gore ko bohelong re nne le balemi ba ka nna 105,000 ba ba ikwadisitse mo maranyaneng gore ke balemi ba na le masimo kgotsa ba adimile masimo ba adimilwe ke bangwe masimo mme go ya ka nako e re leng ga go yone gompieno jaaka re ne re tlaga jana mo maphakeleng dipalo tsa rona ne di re ba ba ikwadisitseng ba 89,000 mme gompieno maitseboa ga re tlhola mo maranyaneng no go supa gore 89,000 o godile yaanong ke 95,000 ya balemi ba ba ikwadisitseng in the crop management system. Go ntse go na le makgwere a gore network e halelagale ya reng mme go supa gore re setse re le gaufi le dipalo tse neng re di sologetse tsa balemi ba ba ka ikwadisetsang go nna go isupa gore ke balemi mo lehatsheng la rona re solega le ka moso dipalo tse di tabo di ntse di oketsega. Re setse gape re lebile gore kana go ntshiwa madi a di-voucher ba ba ikwadisitseng ba ba amogelang lenaneo gore jaanong ba ya go le dirisa mo maphakeleng ne re na le dipalo tsa 12,009 tsa balemi ba setseng ba hilwe tsone di-voucher tse di nang le one madi a tiriso mo lenaneo mme maitsebo a ya ka ne re tlaga dipalo tse ne di supa gore di godile go tswa go 12,000 di ile go 18,895 se se supa gore re ntse re gatela pele mme ga re ka kera ithokomolosa ra re ga go ka ga nna le dikgwetho nya dikgwetho di nnile teng sengwe le sengwe a se le sešwa dikgwetho di nna teng ka gore re ithuta re ntse re tsweletse bodiredi ga mmogo le bone setšhaba balemi le bone bangwe ba etsaetsega a mme nna nka kgona ga go biwa ka bo NDB jaana ke a go gapelwa ke a go teng ke dikgang tse re di utlwang mo setšhabeng mme hela ne re rata go supa gone gore
there is progress e leng gore e tsweletse mme re amogela gore dikgwetho di teng re tshwanetse ra di rarabolola re le mmogo le batswana re ntse re dirisa lenaneo re simolotse ka nako bani ba kgalagadi north ba bua ba sa kgwemathe ka letlhoka la metsi le la aparetseng kgaolo eo mopalamento wa kgaolo Metalita Monakgotla o leletswe seo ko phuthegong e a neng a tshwere ko motseng wa Hukuntsi ka mosupologo wa beke eno Tshepo Ramoeng. Letlhoko la metsi mo kgaolong ya Kgalagadi North ke nngwe ya kgotlo e tsweletseng ka go ama thuo fela thata se se senogile mo phuthegong ya kgotla e neng e buisiwa ke mopalamento wa kgaolo Metalita Monakgotla fa Hukuntsi bošeng mo metseletseleng ya diphuthego tsa gago tsa kgotla go lekola banni ba kgaolo ya rona ga ena malwetse re ka be re sena le tlhoko le le kalo-kalo ga nne re ka lebella leruo ga re na metsi o tlile go tla bua ka metsi re mo ke mmoleletse gore ko kgaolong ya rona re barui ga re na metsi mme leruo la rona re na le bana ba re batlang gore ba simolole mme le nna ke tla ba emela ka dinao gore re nne number 1 re tlhokana le tlhaloso e tletseng ya gore go direga eng ka metsi ka gore ra sokola ka metsi ba gaetsho mo kgaolong yo thehela ya Hukuntsi re batla go itse gore gate ga iske re tlhalosetswe sentle gore gate seemo ke eng ka metsi a Ngojane a ntse teng le gore ha e le gore yaanong re beile gothe mo metsing a Phuduhudu gore mme mo nakong e telele a ta ba ntse a le teng mogolwane go tswa ko mohameng wa thuo o ne a raba matshwenyego ao mo kgang ya dikgomo metsi le one ka gore re ntse re epa metsi be re ra letswai re lebelle gore go nne le dipackage tse di tshwanang le bo go tlhatswa metsi akere bathatswi ba metsi ba tla go tlhatswa metsi a kgone go nwega mo nakong ya gompieno gore se tsarena le project e leng gore e bitswa atmospheric humidity extraction ko loop e leng gore metsi a gona ga re emeng teng ga go na le metsi mo phegong go irilwe maranyana a gore a collecta metsi a kana a gella one ke ka re humidity ka Setswana mmuane go tabe go goga mmuane o dipanele tse ke tsa solar e be di tsa mmuane o di dira metsi ka letsatsi re kgona go ira dilitara di le 500 banni ba ne ba ntsha matshwenyego a bone gone mo phuthegong e ga ke tsore nka go beela sekai hela mme ke se be yalo gore mo palamento wa kgaolo ya Tate East Dr. Douglas Letsola Thebe yo gape le ntona ya thuto le tlhabolo dikitso o kopile bana ba sekolo se botlana sa Matshelagabedi gore ba ska ba bo ba ikamanya ka gope le ditagi mme ba tlhoafalla dithuto tsa bone gore pheletsong ba gape mokgele wa bokamoso jo bo eletsegang Dr. Letsola Thebe o buile se fane a etetse sekolo se se botlana sa Matshelagabedi Abigail Madorobo ka pego Lefatshe leno ke lengwe la mafatshe a gateletsweng ke tiriso bothata ya nnotagi mme seemo se se akaretsa le bana ba dikolo Dr. Letsola Thebe o lebisitse bana ba sekolo bodiphatswa jwa ditagi a tlhalosa fa di ama dithuto tsa bone ka tsela e sa siamang mme di senye bokamoso jwa bone o ne a tshepisa baithuti ba lekwalo la botlhano go ema ka bosupa fa lephata la gagwe le tla ba abela dithebuletse go tlhabolola dithuto tsa bone ha le ka nna la tsatsia thuto le ta helela go godimo le heditse sekolo sa lona mme matshwalana ta tokagala mme ke le tshepisa gore mo ngwageng ono ya bohelong di laptop di eta ma Sun 7 6 le 5 rautwana re to go le nela di laptop tse go le to go ithuta ka tsone le matitšhara a lona akere lona kana le sa kgatagela tshoko le bone le bata go ithuta ka maranyane mme ba bannyane ba re tana re ba dinela re ba dimare ditsa gore ba kgone go ithuta go kwala pele bogogi jwa sekolo bo supile matshwenyego a bone bo kaya fa sekolo se thaela ditamelo tsa go thusa bana ba ba nang le bogole mo sekolong. I appreciate since you have come to see us. Some a bit of challenges that we have in this school. So far there's a maintenance going on, but as a teacher of learning difficulties,
I could say that the school is not friendly when it comes to learners with disabilities, because there's no ramps here. Kana thumo ya rona re le ba thuto ke go neela batswana bana ba batswana thuto e maleba re sa togele ope ko morago. So se buang HOD ke se se botlhokwa hela thata. If ga go sena ramp ya ka go ntse yana ngwana yo tsamaya ka wheelchair ga kgone go tsena gone. It means that ga re kgone go dira yone thumo ya rona sustainable development goal number 4 e buang ka go neela bana ba rona thuto ka gore yo tsule go sala ko morago. We just have to find some money re berekeng ka mo go tsone dirampo tse ga se mo go teng go dira classroom ya gago hela o tshwantse gore a kgone go etela tse dingwe hela ka go ntse yana. Baithuti ba kopile go tswelela ba tlhompha barutabana le batsadi ba bone gore sekolo se tswelele ka go ntsha maduo a nametsang a makgaolakgang a lokwalo la bosupa. Abigail Madorobo, BTV News, Matshelagabedi. Ofisi ya thuto ya Kgalopotlana ya Selbephiko e letse kgonne go thusa batho botlhe ba ba neng ba tsile ka dipalo tse di go godimo go kopela bana ba bone diphatlha tsa sekolo segolo jang ba mophato wa ntlha. Mookamedi wa ofisi eo Re Tshwarelo Hosea o rufaditse seemo se le ka fa ba se rabotseng ka teng. A re utlwe Karabo Molusi. Lekgotla la Kaboditsha la gantsi la re le kultua madi a fetang 8.2 million pula e le a khiriso ya dipolasi ga mmogo le dituelo tsa ditirelo tse di farologaneng. Se se builwe ke ko bokopanong ko toropong ya gantsi go amogana megopolo mabapi le dituelo tse dišwa tse di fetotsweng ka go šafadiwa ga molao wa ditsha o tsene mo tirisong ka ngwaga wa 2022. Angela Enosa Kapego. Molao wa ditsha o ntšhahaditsweng o tsentswe mo tirisong ka ngwaga wa 2022 morago ga etola ka 2018 mme diphetogo tse tsa baka gore dingwe dituelo di ga godingwana. Setšhaba se tlhalotsa ga dituelo tse di le ko godimo ka jalo bokopano jo ke go leka go sekaseka gore a mme go na le tlhoko la gore di letswe gape. Ba eletsa gore gongwe di ka lebellwa tsa go budiwa kana ba supa gore di yaanong kana ne ntse re palwa go duela yaanong le ise go godimo thata yaanong a mme a le rarota la re kgonne bangwe ba lela gore kana ga ba ire diprofiti tse di kalokalo jaanong ke sone se le se dira gore re lebelele gore a mme di ka revaisiwa le bo re tse megopolo mo go bona gore ba ikatumetse mo learning body ba te ba ire lenaneo la go ka duela ga le gore ke madi a mantsintsi o ka ba payment plan gore o duele after a certain amount of period ke sone se ka se rutetsang ba tsona gore ba se dire ba se ka ba tshebela kgakala. La lekgotla la Kaboditsha le kuruta ya madi ao ke setšhaba se maoto a tshupa go duela dikoloto tsa bone. Batswana ba re kolota 8.2 million ga re hetsa ngwaga o yana re na le dikoloto ra di tsaya re di busisa ko lease arrears ntse di eme ba dipolasi ra le kopa ba di business ka o harologana makalana a harologaneng a puso gore le to duela a kere bo cancele. Lekgotla la Kaboditsha mo nakong eno le tsamaiso ka madi a sa lekaneng. Board budget ya yone it's around 35 million. Madi a ba bong ba solehetse mo go teng revenue support grant it's around 33 million. Mme gampieno ga ba neelo ene 33 million ona ba mo soleheditswe ba neetswe madi a kanang ka 31 million. So the difference to 35 million ke ya Land Board e tshwantseng gore ya itirele na madi re kopa gore re duelwe o ka itlhala gore sara motho a ile plus gongwe ka bo 85 ma dira sa pereseo e le gompieno go e tlhabolola hela gore a dira madi a go duela lease ya teng go ntse go apara re ba pitsa ha ngwaga le ngwaga motho ta ba re nya mme mphatrimanse re ke tabo ke duela. Setšhaba se tsweletse ka go kopia go emisa go rekisa ditsha tse ba di abetsweng. Angela Enosa, BOTSWANA Television, gantsi. Ba ga tshware boele ko
pegong ele ya kgalopotlana ya Selebephikwe a re utlwe karabo ka pego. Seemo sa dipalo tse dintsi tsa batsadi ba ba kopelang bana diphatlha tsa sekolo fa go bulwa se diragala ngwaga le ngwaga ka mabaka a diphetogo mo matshelong a batho. Ofisi ya thuto mo Selebephikwe e ne ya amogetse dikopo tsa diphatlha tsa baithuti di ka tshwara 100, dingwe e le tsa ba ba tswang kwa ntle, bangwe e le ba ba amogetsweng gone mo Phikwe. Ngwana ke wa ntlo ko Lebogang ke sekolo se se mo Selebephikwe mme ke mo kopela phata ka ko Phatsimo ka gore ko wa Tserenting go kgakala le go ke nnang teng nna ke nna teng mo phase 2 is a working distance ngwana ka tsa 10 minutes go tsena ka so ga go ntse yalo ke mo kopela phata gore a boele ka ga gore ne ke berekela ka kwa ke tsamalene e rile re standard 7 gore a gore ke mo transferla mo taxing ya ka o itse gore madi ga bonolo gompieno madi ga tseng so di taxi is 350 ne ke pega bana ba le 3. Go lemotshegile gore dipalo tse dintsi tsa baikopedi ba batlang mo Selebephikwe di ngokiwa ke maduo a mantle gareng ga mabaka a mangwe. Mo ngwageng ono le o fetileng ofisi e ne ya kgona go itepatepanya le seemo. Mme mo Phikwe re ra dira gore diphata tse bate go ikopela mo subregioning gore mo central pointing ka gore ne ra lemoga gore ga gongwe ga ba ya ko dikolong kwa go nna le dikgwetlho tsa gone mme ra bo re nyame le te go ikopela kwano rona be le gore rona re le mo central pointing re rulaganya bana ka ga ba rulaganyang ka teng re kgona go balancisa dipalo ka ga go tlhokegang ka teng re kgona go balancisa le one quality re batla go itse gore nyame re neetse sekolo sa gore di-a tse kana ba taka lenaneo leno la gore re bogolo re kwale maina ga o batla phatlha ile ya ngwana wa form 1 wa kwala especially yo tswang ko ntle ga Selebephikwe ga ile form 2 form 3 so today ba re neela dikwalo hela tsa gore transferred to this school gape mo gongwe ne ba mo ne re bona gore go botlhokwa ke gone ngone ba re se ka ra ithusetsa dikolo ka gore di phata tota ga ngwe ta bo batla sekolo se sengwe more especially that mo Phikwe a kere dikolo tsa teng they are doing very well so yaanong mme ba go ha phata gore se ko sekolong se o amogele hela unless o batla go swapa then go swapa le gone go motho so ba re diretse dilo motho ka tsela e ntseng yalo. Jaaka go amogetswe baithuti ba bašwa setlha sa dithuto le sone se simologile kgaolo potlana ya Selebephikwe e na le kgwetlho ya go tshegetsa serodumo sa maduo a mantle le thuto ya boleng jo bo kgotsofatsang. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. Bani ba motse wa Mababe kwa Bokone Bophirima ba re ba kopa gore go dirwe thulaganyo e apegileng gore ba thuswe go gokela metsi le motlakase mo lapeng a bone le ntswa ba sena ditlankana. Bani ba dirile kopo e mo phuthegong ya kgotla e neng e buisiwa ke lekgotla la ka boditsha la BOTSWANA e neng e tshwaretswe kwa Mababe. Bani ba re bontsi jwa bone ga bana ditlankana tsa bonno. Maranyane Samakata wa bega. Mababe ke motsana o mo letsheng la botlhaba jwa makgobokgobo a Okavango mme o tsweletse ka go tlhabologa ka iketlo ka jana ditlamelo di tshwana motlakase di gorogile mo ngwageng o fetileng. Sebe sa phiri ke gore banni ga ba kgone go akola ditlamelo tse ka bontsi jwa bone le bo maipa hela ka lekgotla la ka boditsha le sena dithata tsa go aba ditsha mo lefatsheng le mo diatleng tsa puso ka fa tlase ga lephata la tsa lefatshe le metsi. Re batho ba Mababe ra kopa gore le re direle le re sekasekelela gore bogolo ga ka kila go buisana ko le ba water utility le ba BPC gore mme batho ba Mababe ka tiego e mo go rona le bone re kopa hela gore re ba direle boibara gore ba bana le keletso le go tsenya metsi le motakase ka ke ditsha tsa bone se se ba nna mo go tsone ba kgone go direla yana ka bo ya ditsha ba sa le yeme ke qualify la youth kompeno ke gra re go nela mohawela gore le ha le tsena kwa le bongwe le nna hantse re ilwa ka ha le na le bua go ka nna botoka gore batho ba ba bone they are furious so bona ha zo re heletse gone kura ha o ta o to bua di price tsa gore government wa go achieve bokai ka rona go duela re na furious to attend such kind of meetings because we don't have anything mo Mababe. Lekgotla la ka bodisa la re le fa go ntse jalo ba tlamega go tswelela ba lekodisa morafi wa Mababe ka diphetogo tse di amang tsamaiso ya lehatshe. Mme le ha le mo state land ha le dira ditirelo tsone tse di bua ka tsone ka di-transfer tse le ntse le ya ko land board ke sone se re tsile ha re ka ke ra le dikologa
re re ka gore lona le mo Stateland yaanong ga re le bolelele re tataga re nna re le bolele ka ditsamaiso ka gore ga o transfer wa ko land board. lekgotla la ka boditsha le ne le tlile go itsese morafe ka molao kakanyetso wa go fetolwa ga ditsetlana dingwe tsa tsamaiso ya lefatshe. Mo molao wa bogologolo ole e ne re ga o dira transfer eo jalo o bo o duela 100 pula mme ne a re acten cha e tsena e ka 2022 be e taere transfer eo e nne 3000 pula jaanong gompieno yana ha goromenta a tsa mautwa dillo tsa batho e be goromenta a ka proposal ya gore jaanong transfer e nne 1000 pula. bontsi jwa morafe bo ne bo supa fa bo amogela diphetogo tse ka ba dumela fa di tla thusa batswana. Maranyane Samakata, BTV News, Mababe. Tla ke di be khutlo fa a ba ke sutela sithi ke a gakwa ile mantsutswedi wa tsa metshameko. tla ke go leboge JMO TV bonkwe go latswana ba ba mebala nna ke bidiwa hela go City ke a gakwa amogela tsa metshameko. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le dumela fa ngwaga wa 2024 e tla nna o mogolo kwa lekgotleng ka jana ba ipaakanyetsa go tshegetsa dikgaisano tsa mafatshe-fatshe di le mmalwa. Seo se boletswe ke monamisa mafoko wa Botswana Table Tennis Association tshegofatso malepa jaaka na lebela pele paka ya 2024 e akaretsa go tshegetsa dikgaisano tsa Africa Youth Championships le tsa mafatshe a selekane tsa banana ka tla go kgakola le Daniel Chokoko. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le tla bula paka ya 2024 ka kgaisano ya metshameko ya ngwaga le ngwaga ya Phoenix Assurance ya Open kgwedi eno ya fifing. BTTA e lebile go ka tswelela ba bereka thata mo kgodisong ya motshameko o go tswa kwa moding ka mananeo a farologaneng. Wa gape re ikaela gore this year ra go bula yalo an academy hele gore tebe tebagantsa yalo go ruta bana from komoding as early as 5 years old, because we are trying to shift our focus now to the grassroots level. Gore ka we believe we are going to bring more medal basket going forward. Jaaka gompieno tebe re hostile yalo 2 major events gore they are focused mo the junior team gore in 10 years ke yone gore tebe re bona yalo gore neilo batisa madu who is currently doing very well gore international mo region 5 he is ranking position 2 ke sengwe se gore re solhetse gore se gole a rank yalo position 1 in region 5 in this coming season. Ke sengwe se gore through the engagement ya batsadi, through the engagement ya community, we can go far. Lekgotla la Botswana Table Tennis le tla tshwanelwa ke go itsolopanya monongwaga jaaka le rulaganyeditse go tshegetsa dikgaisano tse dikgolwane tsa banana mo kgweding ya Phukwi. Jaaka ne re hosted the Botswana International Open Phoenix Assurance ka December ne le matlhagolela tsela for us re gauge our performance gore ne re dira yalo go bona gore when we come host the Africa Youth Championships le the Commonwealth Championships go tebe go ntse jang. We introduced the center court gore ne re hiwa jalo ke ba Stag Global ba gore is our technical sponsor, so the engages this year tebe re hostile these 2 major tournaments. Lekgotla la Botswana Table Tennis Association le lentseng le bereka thata le company ya Phoenix Assurance Company le Stag Global le lebile go oketsa bana le seabe monongwaga go ka ba thusa go tlhabolola motshameko o monogae. Katlago Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Mejano fa re tsena mo go tse dingwe mopagami wa sekuta wa monogae Rose Branch o letsa feditse mo maemong a bone mo tikologong ya bone ya Dakar Rally. Rose o feditse tikologo eo mo nakong ya diura tse 2 le metsotso e le 55 a sena go fetsa mo maemong a botlhano mo tikologong ya boraro. Tikologo eo e fentswe ke Conejo Floremino mo go tswa Chile a fetsa kwa pele ga Ricky Brabeck wa America le Kevin Benavides wa Argentina. Rose Branch mo maemong a bobedi ka kakaretso fa morago ga Conejo Florimo mo nakong eno tota bapagami ba tsweletse mo tikologong ya botlhano ya dikilometara di le 645 go tswa ka Al Hassouf go felela kwa Subayata. Stage 4 over and done with. Had a bit of a crash at kilometer 40 this morning and bent the tower a little bit, so just try to stay conservative until the end, and yeah, we regrouped and
right at the end, 20 k's before the finish, I hit a bit of camel grass that I didn't see and had another crash and broke the handlebars off and a big one. So I gave the mechanics a bit of work too. I'm all okay, but yeah, just got to stay on 2 wheels for the rest of the race. mme jaanong fa re di garela mokatisi wa setlhopha sa police 11 maitumelo letlamoreng o dumela fa ba tla kgona go tokafatsa tshameko ya bone mo ngwageng o mošwa morago ga go sokola mo ngwageng o fetileng kwa ba iphitlhetseng ba le kwa maemong a sa jeseng diwela molokong a bo 13 letlamoreng o kaile seo kwa ikatisong ya setlhopha mono ga borone jaaka ba ipaakanyetsa motshameko wa bone wa ntlha mono ngwaga kwa ba tla bong ba amogela security systems ka la botlhano kwa Lobatse Sport Complex mo lekeng ya Botswana Premium ka tla go kgakole le go bona one Sehedi Kapego. Letlamoreng o dumela fa nako ya malatsi a boikhutso a Keresemose e file batshameki le ba bokatisi sebaka sa go itsheka-tsheka le go tswa ka tsela tse di ka thusang setlhopha go ka boela mo tseleng ya go tokafatsa maduo. Police 11 e ntseng e sa dire bontle bontsi jwa nako ngogola ba simolotse e katiso ya bone la bone beke e fetileng mme mokatisi o itumelela gore batshameki ba buile ba nonofile sentle ebile ba sena dikgobalo dipe. Ga ra nna le metshameko kana ipaakanyo e siameng before the festive e simologa but nkare go breaka mo gongwe gore hile tshona gore re go recharge even though ne ke sa itse gore kana dipolara tsa gompieno most of them ba tshameka ba dumela thata mo go tshameka di-game tsa di festive but since we started ka di-4 there's nobody yo showang gore o ntsa tshameka kana yo injured but they're working hard starting from ka di-4 up to now preparing for the game yone ya systems e leng gore it will be on Friday. Mo nakong eno The Jungle Kings ba iphitlhela ba le mo maemong a 13 ka dintlha di le 11 tse ba di boneng ba sena go fenya BDF 11 le 11 Angels le go tshameka maleka ga 5 mo metshamekong e le 12. E re jaaka nako ya theko le thekiso ya batshameki e santse e tsweletse letlamoreng o santse a lebile batshameki ba le mmalwa ba ba ka tlang go tiisa setlhopha mo leking mo kgaisanong ya Orange FA Cup. Go lebaka thata ke tshameka le systems me ke sa tsoka madu but re nile hatse le basimane ra tota mo le mongwe a tse boikarabelo mo game yone gore bana kana re ntse re tshameka le team ke but all the time e nna ile bone ba fenyano re plana yang but response ya bonela inspector gore nya they are ready for the game. Police 11 e kgonne go ka nosa dino di le 10 fela le go nosiwa di le 12 selo se ba tla tshwanelwang ke go se tokafatsa mo nakong e sa fediseng pelo jaaka ba amogela security systems kwa Lobatse ka la botlhano. Banna ba ga junior le Tlamoreng fela ntse ba sa dire sente kgatlhono le the Alarm Boys jaaka e ba fentse gabedi mo pakeng e fetileng ka dino tse 2-1 mo tikologong ya ntlha le 4-0 mo tikologong ya bobedi. Go bona one Sehedi BTV Sport Gaborone. Sonetso di kgantsa rena di wela gone fa metla ke leboge kgaitsadi a ke sentle moeng go ena a ranola ka puo ya diatla go tswa ka dikgoro ga se go latlhana la lwena re kgaogana gone ga mme Joy Mothibi ga mmogo le one ra banteng ka lakatšhane ba tle ba buile go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno.